Shubor nakaslem jong unongsan hima. I have my MLA. If you how many vote you want for no parking because the entire the meaning of Uba Sanbor Shulai ubade UMLA ka South Shillong constituency. Badha ka jo kapor umentri hapo ka sarkar jilla. Ulaong ba amdan jingmut ban shuai tang ki shithi shakitanat ba pher ka sarkar. Namar paki kam ki babun ki shukut tang hakamit. Kumta don kam ban wanya lam shamadan knang bakin yo I bat sakhi dalade bat baka kamru kan ya chakman. Uba Sanbor ulayatu ubah kasngit sajan ulalum ya ka jingalang bat kitanat ba pher ka sarkar. Nakabanta banyak keren ni kijing ki bakum kishnong hapo ka constituency ki laman. Lagadai ka jing snew ki surong ki street light bat ki way. nang ta ka baar ki street ki ngilai kerdu naman ta ban restore no ya kini non functioning ya kan street light ka bairang ba sino ilayo complain wa idang long man ta tang siteoru ilayo bun ki complain te gilaya ya thu lang mantan cepo ka I officer juga ni CL ke gilaya song meeting mantan bakin immediately dak jiya trail lang baka dorbar bakin lech side ban page baki kin restore back ya kini ki street light ke ba mesti belat mereka makana ka area jongi ke Kansas Lumshetski Oxford Relbong berutang ter dapat ban lai kalau mutang ka parking bangin ya page ba kini ki jaka hangno ban ai hangno ban ai ki jaka bagi long parking ngatur gila ya depeg barki banum sya ban ban le ya ke parking nang ta sa kawai pan kalong ba nagbanta ka ongoing scheme jong ka additional water supply ke ba parakrur ke ba kadang ya ki tray mata sya ke liki ci pipeline jong PHE jong municipal ke barim katuru gila ya keliang gila on page gila keliang dak ba rim gitu ke bala sarang naga scheme gila cover up bagi batmai haganeka additional water supply ke bangilayo sanction prakru na ambur manaka SPA scheme kene karena ya cacat bagila ai komitmen na municipal bagi PHC bahapo sibrai hapo ubnai tangda ubnai maskin commission lani kan pelat de sopat ba nang banginang yo susu ya ka te kita gidi ya kan berkabakadu kalau kaba kapeludi rekan kontraktor bagian pendap dari kana surak ya kana surak ban siang rong no namar ba anda banta ka jilong jo sun musim peneng rapor benilong meeting hangkai so benilong inspection nang yang peludi yang ai namar ba bakan bah ka jing trail ni kana siang rong ai baka beneng kan long ka bakuli mo ka shit takum ko pi kana sun beneng nang yang peludi ru extreme engineer udang ong bakamlong advisable ba siang rong menta laban pelong ready ya ka mo ki metaling siang mau siang yu ban yu roller yu ban siang hiya kana ka bitumen bagi ong karong katungin haban observe siya nakala kulit ke ben maka beneng kan bah tengirungi kuah ban naile karki lahap cibros kata nakala kulit bah kinsa siang hisen siang ngin weng no itki temperature ngin shift na ki sene tengah berhang ne kerar kelai tenat kana sino kata kata hiya de meaning jo gajing ya buddin namar ba pilayatib hi lara pimbuddin PICT lan PI ko ICT ha kanono department bakajak mta PI ko CT ka cukup tanga CT mat ka ba ana ka balai ke inspection hangne ka den arti inspection mo ko balai I mentang nilaya wanrung yang na kayo ban pendap no kana kayo ka den south postal kana ka bangalawan ngalatri system hi ban penyo ya kana ka jaka kahap juga revenue department agapor pangkatang long MLA awarjar khatlai manglache jet biang ala ini sih tela penio nang revenue department sepo ka urban affairs bangilayo yang scheme kumpa saukro duna ban sinai kana gayo bar hajrong jong gayo ka community hall jong ka dorbar sinong jongi bangilan pej bentan do ban sinai ka office jong ka dorbar bon kin kata ka additional berki kin pendap no ngatre hapo isibenai kin han obar no sa sakador barsino te ngin sana shong meeting pat pengorban mengisi ele pat kin pendap no kata ka benikong bekrang ba lagi ti kinang shong yo kita temporary shot ang tay pila badpay kita ke bangin alot igyang na po katay do kala day ka aisur ka ba labur ginong shong
kila kerpat ya ngaku memilih orang ba senong ru ba kali ka aisur le si ba memilih ya songka yang tu overnight kapan eating kapan ismit kapan dijli te na takarang ikut pendap na kayo kurang begitu ba song hantai kin shift no ba di structure temporary structure jongki bagi susunari ke plastik kin weng no ploy mero kurang ba itu ibasa nang tupan na kan kontraktor perlu dikin siang rong no merkelai tinat la itinat barokah te katu kade min ke bangiwan na mata inspection kabar ni kabangila ya keren ru menten ka inspection berke polis ni dalang hang ka police department ka excise department bakin page yang ni drugs kajing kai drugs kajing di drugs ba cerpai kana chinong kana chinong kumba ya tip hi pilai i naki record jong ka police department bami ki haki press ki jong piru kaba kajing ya di thiat ki drugs ka kiat ki kenja klan ba kana chinong nomor ba mdan dorbar chinong labun bun stem tukemut titip hi aba mdan ka restriction kiru stiu kisim kabu hangta aba mdan street light kisim kabu hangta habadu te kana kala ami kajing komplain ka bajur kajing pucong sir gitu pucong sunong angana sunong lum shat sngi kan ses bisnopur pujongi te mentan ngilayarai lang bangin sim action no immediate action kamut ka balakut ke inspection gumne kinong try oi bas numur laklet air lada ngarung ayat man kasi ka dobar sunong gitu nongne ngior bas sunong bat mai menta sekretari sunong boro nambar lang apo ing gitu nongne kiru kinle ban page ila report te kinum la ban eskin ki haban lek bur ban tray ban dab commitment ki lai poch brai apo shibrai han over utilize it for the interest of the republic experience tangkat ho mlong dan kam ka berapa da action ke bandayawan ya side bandai duit da ki kemat lajong hi keramba ki engineer ki basong apo ki table agi di different various department lan ki ground official habagiwan gumne kiru ki abang ya song interact kiru ki bangala appeal ya kiru nadu ke police department nadu ke excise nadu blue d kan PDCL no PHE ke municipal ngong haba ngafat ya pi shani ngilokum sipara let extend your help and support begini trilang kum sipara apa piwan hang nekamut bau engineer din mulai usaha mulai dan municipal wasa na po mokhar dan na po ka police department le siu basa na po nang thumai bapin so jengai dengan snong apa pi dan apa pi dei jo ka department ka sim kum ka snong lajong apa pi tre yang no kam tre kum ka yeng lajong itai di appeal saki bakile munjur kelas sunat bak ngangai scam bakat komitmen bakila ai na kayo rup yang apa sebenarnya kana obar kin pendap no lai la kinong nyarong itu ke national studi bong 95% kala adap kayo insa 10% sebenarnya adap kai mo rong ba sinong rila wani haka level jungi bagi expectation ba benar bagi member kontak nila ong kira lang jungo ai kana ka surok ru na saya po sebenarnya kin dap no ngin innovate no teman tahu kadang pas kata ke auditorium kom woman working woman hostel apa orang lebong kata itu kalau very slow ngilit pit menta kabayo ngilayo sanction ke social welfare department ya kabanga kumu lokal meli ngala penio ya tu kajak ya tu kajak kana revenue department sa social welfare akapor ka jinglong kata tiap ka arjar kat lai ngarang don naga hagawi pa ka party to por kuma meli ngala ini sit ang tur ngelayo yang sanction sa kur stek kajeng tre galadep sa bukin kuma konduktor nge keren ban ngamenin udon gaut mula banwan lawan asisten jung de kisah stampan fit yang lift ban pendap sei tiba de bakin han obar no apo sibna gi di ban han obar no krang ba lan fi bai de deadline kabut kalong very slow tangi kuah abi ya ka ega baka sarkar leng baka jiha tray lang ngaku memeli bagi pajbang ikwa ba mendai bukan sulong seteganan bagi pajbang di bani on peron kampung ya